Ya, o te Afiafi whaatalo whātu nei fo i wae ngā Le Afiafi a o whaanga solo i po kalame la walata nei o le NUS TV e pei o na masaniai e Afiafi taitasi. Ya, ele nei fo i la Afiafi pei o na matua fo i o tātou tunu i o Afiafi la vai o astofi tātou po kalame nei o le whaasaunga o Le Afiafi. Ya, e lifa la fo i tūlanga fo i nei whaafiafianga. Ya, e wasai fo i e le tinga haine nei aso i ngā luenga me se fo i o tiute i a mo tātou wala awina. Pela ona ye tātou po kalame nei whaafiafianga. Ia, a mise fo i nei tala maari e fo. Ia, wala fo i le tātou whaasaunga le nei Afiafi. I Le Afiafi nei la, ia, o le tātou ngā ilo i tātou whaafianga. Tele la wai tātou whaafianga wha Samoa. Ao ngā tele mo i mātou ni lau whatu pesi. Ia, a mise la fo i nei tinamta mā mātua. Ia, e pei ona iei. Matou vai te mina. Kama fo i la ngi au su pesi fo i koe fatu anga i tūranga fo ini. Ia o meni tutupu, ia e misi la fo i o nei uranga fo ini. Pi fo i la ona iei la fo i pesi nei, mai sa le lua whalea li la tau whaafianga i le moto tutuila, ia. Usi meina mai moa. Wapai a le aso, wani linga fo i manu, ai pau le tua a mafua manu. Le whaatia wa manu manu, awa, uana fo i a walalo. E talele wa pamai, inawa, I le manu o le matatea. Wapai a le aso, wani linga fo i manu, ai pau le tua a mafua manu. Le whaatia wa manu manu, awa, uana fo i a walalo. E talele wa pamai, inawa, I le manu o le matatea. Ya, nasa mai mo mai, fiangan na mai sari do fale alili.
ia ese fu i whātunga. Ai teimi fu o ulora au vai ngai wha ngā o ia tātou ngā i. E wha me o tātou. Ia pia tu sa wale wha mai. Tina i ngā me kupi. Ai waku umu e le o. Ia marau me mga kou sara whalafa. Pikau maua e reu rua o ri pikau sara whalafa e rori. Ia ai au whawhiangana me asari rua whanari. Tātou se era ia whalatai. E ese fu iskairi ia whalatai la tau. Usi men mai mo.
le na ua o tau mai mo mai a whala tai, tātou walo sin tātou malalong pupu, toi taliu mai, pāwau tātou whasangu ngani afiafi. Are you ready to take your future to the next level? Join the Faculty of Science at the National University of Samoa, home to 3 dynamic departments: the Science Department, the Department of Information Technology and Systems, and the Department of Mathematics and Statistics. Whether you are passionate about cutting-edge technology, scientific discoveries, or solving real-world problems with mathematics, our programs are designed for you. In the Department of Information Technology and Systems, we offer flexible and innovative programs in computing, covering hardware, network, graphics, systems, and more. Our Science Department offers programs in biology, chemistry, and environmental science, agriculture, climate change, giving you hands-on experience in research and laboratory work. And if you love numbers, the Department of Mathematics and Statistics provides courses in pure and applied mathematics, data analytics, and statistical modeling essential for today's data-driven world. Whether you're interested in a certificate, diploma, degree, or even a postgraduate master's qualification, our programs are designed to equip you with the knowledge and skills needed for today's competitive job market. Unlock career paths in software development, cybersecurity, scientific research, environmental management, financial analysis, data science, and more. And with our Cisco Systems program, you'll gain hands-on networking skills, preparing you for the future of technology. Take the first step towards a bright future in computing, science, or mathematics. With the Faculty of Science at the National University of Samoa, your dream career is within reach. Apply today and start building your future with the skills employers are looking for. The Faculty of Science, your gateway to knowledge, innovation, and success. Susu mai, afio mai le saufa inga o onga i le University o Samoa. Ave nei oe mawhai a o. I te whaafai le ina whanau mo le lumana i o Samoa. I te ao i le alofa ma le whaapalpal. Mai a onga a mata, a onga tūlanga lua se i o atu i kolisi ma a onga maulambuna. E mo o mia lo sao i le langa ina o se manuia mo Samoa. O la mātou anava, e iai le ai a tatau o so se tamaititi, e ao ina ai e se whai a onga. Ua maa e au na whaau uina, maua whaailonga, maa o tau wina mō le ngaluenga whaawhaiana. I tā ua leo la o ina o whanau, mō se luma nai manuia o Samoa. O le whatu le nā o le o la o ina, o whaia onga, ua maa whatou tonga, mō le nei wala au ina. O a mātou polo kalame, ua au fia ai, whaailonga nei, Foundation Certificate in Education, Diploma in Education Primary, Diploma in Education Secondary, Bachelor in Early Childhood Education, Diploma in Sports Science, Bachelor in Education Primary, Bachelor in Education Secondary, Graduate Diploma in Teaching, Postgraduate Diploma in Education, Master in Education, and PhD in Education. Contact the Faculty of Education at 20072 extension 330 or visit our website www.foe/nus.edu.ws. Whaia o ngai, tātou whaamalolosi maloto titele, e whailo tātou wala auina, a wāse manuia o whānau o le atunu. Ia o nei painga fo nei e sa ia tātou pokalami. Ia leo te taliu mai. Lea o le a wha umatu tātou pokalami ne afiafi e leo whawhiwhia nei mai sangone. Sa sine o whai pese ia o lo o taimina fo ia whatautaia ia e le fionga ia tupa i whasarafa. O se tasine o tamari o le tunu. O e longa ni me o le whatu pese. Ma le whawhiwhia i tūlanga whapene. Mas ela foi ia o singa fua o so fa pitoa ia o rei longa se vai ngalalang e ami me ni tamari o le tunu ia no tulanga fa pe nei
mai se la foi tūlanga foi nei o su e ngā se leni i o tūlanga a nuu mawhiuanga. Ia e amilawa ni tamari. Ia ona o le leifu o ni tārini sa fo i le tua. Ia nei foi tamari i le tunu. Sumai alau whafonga malau mai moa. Sangoni. Ya nasa mai mo mai pa fiangan na me sangoni pe ona yai le a fianga ya tu pa ifa salafa na fa fiangan na fai o to tato po kala me ta tonu o si ui foi la tato fa sangoni ne fiafi tato tu fa pa e le ves fo mo de taimi nei o rio fa sangoni na fiafi fa se foi